puilawo joto kupo 24 digital media channel nai tonai takum kum mam pharang phayo no narono phai kam phayo takoro tinio chung kupo narono sai khare male ke bari ke important kupo se mamhing ke triprawo bangma news channel tongo him baba doino brang kahama ke ground reality report lai mani je whatsapp university him whatsapp kupo mai mama abono se brang kupo sai knario abo msakok boy msakok phi abo brang verify sakhi mani je whatsapp box hoyo mo script hoyo mo abo no sai news sario himba unprofessionally unfactly brang je news hoyo mo kauphi de ground reality report la mani se caption ro title ro breri nai ne gradi ulta falta sida muda khiye news riya tongo laithanai satham skang ne khupono se sisu about so yamani ground reality report la yamani tinini khupodoi ke se tinio ke news channel upload khiye sai tongo himbo arok ma sai tong ha ke brom nang MLA sir Pramod kumar riang nyo himba jini brom nang sir golkuno hamya kheo ne mambo ye brang ulta falta news copy fake news no rie tongo sir Pramod riang la chenu ha suspend khanai pho kumang nai pho hi sai brang budike news rawo sai khari tongo himba bangma bro sisu ya bosu ya abudike khupo khnanai role kok behin no khathai nai himba abo je khupo naro khnamo ang news channel le mungla ya himba abodike not brang tini abodike fake news ke tomo bo khupo ke laithanai satham skang ni se himba police ole brang ni duty no khenai himba brang ke ha proshashan himba je bro phonto brang ni duty no khenai ani pipo brang chayamo ni bo ino brang no loge no suspend ke ha chief minister tripura ni chief minister dr manik sa ni sauthai mumbai no loge suspend ke ha himba tinio ada national ke verify kahama ke khiamani ulta falta coffee news ri tongo himba je abode ka saunai kau ulta falta sanai police no pho loge no suspend ke ha himba abo police sia pho nongkhna ke ha representative MLA ni gari hiye himba aro MLA ni gari thauya gbang ma MDC ingketre juda officer hogra roni tomo brang ni duty thangtio himba brang information mai thiong no brang stop khekna himba checking khamoro le kaham kose himba mambo e brang no ka saumi hinga hanke kya chung khupok naman doi hanke police kau chaya mai chau ya bau ya khiye ulta falta kau samon bo ye bungno suspend khemi hiye khna saya o himba abo suspend khemo ke MLA ni MDC ni gari check khemi hiye bungno suspend khemya bini samu hamya tamuni obose abo suspend kheo himba ta okay bangma news channel raw himba ada news channel raw sisu ya bosu ya ground reality report la ya mani no ulta falta news ke ha brok MLA no saya khenema himba saya phno mambo ye fake news ri tongo naro kahma ke mchilai de takuro bodike fake news ne rambo e khakcha hamale ne tek ka bujok tao